So sihlala noma ubaba akasekho. Okay. So kunobhuti omdala lo engimlamayo. Bese kuba khona abafowethu abawu2. Olama mina nomunye olama lomunye. Okay. Manje sinenkinga yabhuti omdala nje wavele waphenduka iphara nje. And uyahlupha kuningi asekuthathile la ekhaya. So asazi senze njani ingakho sinibhalele mhlawumbe nizokwazi ukusisiza. Right. Wekade sebenza eGoli. So angazi ukuthi kwenzakalani makaphela icontract makwenzakalani wabuya ke wayesiza la ekhaya. Wahlala nje futhi umuntu oright nje because ubeka like yes brother usizosiza yena yazi usesikade ekhaya la uyasitshontshela lo muntu usesikhathela yena bese yokufuna kabafuni bathi bafuna imali umfowethu imali usayidla yonke bafuna imali into enkinga nathi yasinayo imali ukukhokhela zona ingakho sinibiza mhlawumbe khona ningasiza ngawo imali lalo iphara. Lento kumele iqedwe lento yokuthi umuntu athenga into kuyiphara. Lalela wena mfethu yini qoqo. Sisi njani? Ukhona ibhuti la ekhaya? Cha yakho semsebenzini. Okay. Ubhuti lo uthi udayisa izinto la ekhaya. Angasacela untshengisa endlini yakhe. Ayisicela usisize khona. Wena mfethu sobala endlini. Safika naye ubhuti. Wayezoyidayisela ubhuti engihlala naye la ekhaya. Mfethu sisi cela usikolele siyayithatha lezi zinto sihamba nazo. Umtshela ubhuti la ekhaya ukuthi nanga umuntu oyidayisile and uzoyifuna kuyena izinto zakhe. Imali yakhe uzoyifuna kumfowethu. Mfethu siyayithatha lezi zinto siyayicofa. Lalela mfethu. Kanjani engeke umnikazi wakhe? Baba la lento wena. Uyena lo futhi baba. Kahle sisi kahle.